ninga liphutha umntana sisi mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama ngibizile lo muntu nabangani bami nabangani mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna mina tshela le nehlisa umoya mama brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ningu-LAVAWS Pronouns Lover sinkumkani abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami igama ningu-LAVAWS Pronouns Lover sinkumkani abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngumy brother lana. My brother uthi kunengxaki ekhona eyenzakalayo la ekhaya. Ucela ukuthi CMTV singenelele. Uyasho lapho ku message yakhe ku Facebook wathi Mr Lovers, dala ngibona nisiza abantu ni CMTV. Bengisacela nifike nakwami bafethu ngoba kunenkinga esinayo nomama osendlini engathanda ukuthi sidiscuss together ngoba nginemibuzo enginayo ukuthi mangimbuza akakwazi ukuthi engiphendule masobabini. So ngidecide ukuthi ngibhalele nina la ku CMTV. Mhlambe makhona nina ngingakwazi ukuthi engiphendule kule mibuzo engibhekane nayo. Sathi ungawari wena my brother thina singomabiza busabele la usibiza khona simeka sure ukuthi sikhawuleze sifike sokunceda kunenkinga obhekane nayo. Bhuti wami kunjani? Right ndaba. Yeah, ngiright nami bhuti omdala. My brother igama ubani? Thabang. Oh Thabang. Mfethu ngiyazi ngike ngafunda i-message yakho lapha ku Facebook ngoba bawusibhalele kanjena wena ndoda mfethu. Sorry. Kodwa bengicela ukuthi usi-understandise ngoba khona nababukeli abasibhekelele njengamanje kwamina ngisase nemibuzo enginayo yabo kuyo yonke lento sibhalele ngayo. Bengicela nje ukuthi ubhuti usho ukuthi why usibhalele namhlanje la ku CMTV ucela sikuncedise kanjani? Atsiba ke mdade. Bothata ke mosadi go. Kupale wile mosadi lantla because ha ke bua le ena montlo ha mameli. Ha khona unyetsa ntse ke tsohlokahala montlo. Oh kunezinto zidinga. King. Okay wena bhuti wami bengisacela nje siphume egusheni singamani siye lena nalena. Wena uyasho ukuthi umfazi wakho. Usisi ubani ukanje igama? Manthabiseng. Oh Manthabiseng. So uyasho uManthabiseng nini exesha elingakanani nihlala nonke? Khona la 2 years ke re lena. Ke mo tlhabetse mona go hae kwana ka mo bitsa ka batswadi wa ka mosadi wa ka ke. Umlobole nokumlobola. Ngimlobolile fe. Oh, so yini inkinga wena bhuti yini ongasayenza unkosikazi mhlambe wrong? Yena. Uwaziba na wetsang yena. Mina ngaza ngithi ubhalele ethi. Ha batla mphandwe tse tsalang go montlo. Akafuni kwenzani? Ha funa umphandwe tse tsalang go montlo because ke dula ke na le yena mo always. Akakufuni ukukunikeza izinto ezenzakala la endlini. Tsaka ke go re tsiba go motho ma ha mo patetse o monyetsi mona o mothatile. A ke go wa tsiba gona motho tsetsa etseng. Angazi mina ngazi ukuthi umuntu uma umshadile wena mfethu umuntu kumele clean ewashe ekuphekele njengendoda uyazenza wena lezo zinto uyamphekela ubaba Ngiyapheka ngiyacleana ngidira everything ngiyadira ke Ulikana kuma. Hele weekend a ke dira ka re ke am mosebetsing Monday to Friday so every weekend ke sonje ke go tlhatso tja ke Kendo uyamhlatsela go tlhatso arabe ke gape ka re ya sebetsa ka go fela ke re sebetsa ka go fela Sebetsa ka go fela. nako e go ja nako mang na ka re ke ya lapa le Wena o tshayisana go mang? Okay so inkinga ikuphi wena bhuti wami akakwashela umfazi wakho O tshayisa pele go nna mo nna ke tshayisa ka 6 mo wena nako ke yona ifihlano ha etsa next montlo Okay ngiya-understand mfethu uthi umama uyakwashela uyakuphekela uthi uyazenza zonke lezi zinto and west part uthi uyasebenza and ukwashela ngama-weekend so yini kanti lena wena okay thina sikuncede kanjani siyi-CMTV yini inkinga obhekane nayo la endlini ofuna sikuncede ngayo kahle ha batlo go baleni wenzani ha batlo go baleni abathi urobaleli wena Hontoni ke ntho e swantse o bitse di-camera na o swantse o bitse di-camera gore batho ba shebe nna all over wo sampotsa ra dula ka mo ntlong ra dula fase ra bolela Okay akakaze khulume nawe mama ntho o lang ka yona akakaze khulume nawe ngale ndaba Ke kampotsa selo amamele mos yena o dula a etswa ga a boye mo ntlong watsa o a tlhapa watsa nna ke ya tsaro ya ka nna ke nana gore maybe wa ikgwetsa ka montle ka re wena bona ha o mpitse ra dula fase ra bolela wa re mme ke batla kuku yaka ngifuna ukulala nawe ke kgone go fa yona so se ke bue maga o tsiba go ke nna nka twalla pa hape nna ke makala mpolaisa tlala wena kona o bolaisa go nna tlala tsawa jika mos so maumbambu ya jika tshware nene nna tshwere mona wa ntshwara ka ka re le a o tsebe ka le tshwara le tshware kae ko tshwere mo ba okay ngicela fast mama
So inkinga akakumameli wena umama akafuni. Akamameli. Mara umama uthi wena muso ongamnaka amnikeze attention ambamba. Tsebe ka nthatha yena o dula ile Facebook di WhatsApp ke tsuru WhatsApp le mang so nna nako ya kae Phone ya ka. Fana ko mang ku Phone ya fana ko mang ka. no batho ba re shebile Uzolala mina. ba mpona all over so uyabana Mina mfethu umama uthi wena urongo lana uthi amnikeze attention and akukaze wambonisa ukuthi you are interested kulento lena ukuthi uyafisa ukulala naye. Ke tla mfa attention jwang ha ke mo fa Futhi izandla yekumthwara phambi kwami angithi semkhona. No angimthwari ngithi manje lento kumele ngabe uyayenza kumele ngabe uyayenza ekamelweni phela not lapha phambi kwami. Angithi mina ngizocazulula lenkinga. And manje umama uyasho kanosiphalelanga la uthi sokunceda wena. Ke balezi ma ke yana le bitse ka bokini. Ke wena Kira. So yena wena o bitse batho ba. No, wasibizile ngithi ukuthi sizokunceda. And manje umama uthi wena upala ku bulela le nna before ka bitsa di camera Batho mphanto ke batanga na man. o bo swanetse o mpitse re bolele ka ntlong batho ba sa kwe re sa bone ke batho wa mputsa ka ntlong wa re mogatsaka ke bopela mphekuku be ka o fa yona o fitlhela mosegaro ka monka nka go fana o fitlhela o umama uthi akana nkinga nokulala nawe nje. wena o tsebe ka mputsa sena Uthi akana nkinga nokulala nawe ebengakufunza leyo kukule ukuze kuphumilanga maye ngabe uyayifuna. Kusona ko ikhwetshana ko Mame ha ke fitla ena o la nto potse so ke tlo tshwara motho jwa mo entse tje. Mara uthi umama yena akabi nenkinga wena mfethu mina mhlambe imlonga understand. Uyasho umama ukuthi wena ukaze wahlala naye phansi wakhuluma naye wathi inkosikazi wami ngicela unginikeze igugu bekazokunikeza leyo gugu kuze kuphumilanga. Usho kanjalo ngamagama wakhe. Mina mangimuva. Wena manje uzocomplain ngithi la kuthini uyasho ukuthi akakunikeze. So angazi ukuthi mina ngicazulula ini kanjani. Ale botse nnete o sa ba botse nnete ba tswa le wena ke re o sa ba botse nnete Wena we. ba tswa le wena o sa ba botse nnete Ke ba bitse lo ba wena mfa bothata ba botse go dira ke montong wena mfa bothata ke. bothata bofe Bothata bo botse ba wena o entseng wena motho. ga botse go bolela nnete ne e ntho ya go ke go le kudu yang khathatsa yang gobatsa a ke sa gona selo Wa nna etse ba ke. that's why ke rile o botsa wa satla le mo go that's why o dula o le mo di WhatsApp di Facebook o ya ka ntle no o botsa batho ba di camera gore batle ba bolele le nna Tshela we ha o fa yona wena wa kwata. thelete ntho e be re swantse re bolela ntlong re le two Okay, mina bantu abadala inkinga nje ngiconfuse because manje ngiyabona ukuthi nina ni happy lana. Inkinga nje ise communication. Into engiyibonayo nje ngireadayo la wena mfowethu ukuthi inkinga ukuthi ani communicate wena awu communicate nomuntu wakho kahle kahle. Ha ba tluwa le nna ke. Akafuni ukukhuluma O ntha ka golo kae. uthi into Ngana le 3 years e sele golo. uke washo mama wathi into yakhe enkulu. ke mmotse ka re ntho ya go ke e kgolo ene yang gobatsa so ga re kopana ke tlo palela go sebetsa ke tlo palela gore ke boele go yena Ha kwatile go ntha e golo. Ha bo ita swa ke. ke kwa botlhoko mo So wena mama ngoba inkulu uyakulimaza la ngaphakathi. limatsa yo Jona ha go le matata go le matata wena o batla ngale satla mosadi. No, wena o tswa ka. mina ngizama uku-understand. Ke tlo shapa ka stene sena. Mamela mina ngizama uku-understand wena mfethu anginilwisi la. And mina ngiyacabanga ukuthi la ninenkinga the only thing enidingayo nje isolution bafethu ukuthi nimamelane la ejaradini nimamelane la endlini uyabona mama nikhulumisane nibonisane ukuthi umuntu wami ngoba nginenkinga kanje ngibhekane nayo bengicabanga ukuthi singayisolva ngalendlela uyabo. Otlo solfa kwa. Okay, yini solution yalento lena wena bhuti wami bengicela umama uthi akana nkinga nokulala nawe. Ena o na le bothata eng? ntho ya gagwe e be e le gabotse so a ke tsere o tswa kae gore ga ya godise nna ke a re ke batla ntho e ngata a ke a re ke batla ntho e kgolo nna Kunento kunento iphuzayo mhlawumbe. Ke a cleana nna ke a service ke a o gae. tlila ka dimpeso ka tsona Okay bantu abadala ngiyacela kuyasenze kanje wena mfethu whatever you do bengicela ukuthi ucelele umuntu wakho yabo ukuthi nizobonisana nivane whatever you do mangabe kunemitho oyisebenzisayo mhlambe nakhona uyisebenzise mangabe uke wa complain wathi akekho satisfied uyangithola. The only thing bafethu because mina sengizovaya ku late manje bengicela nje wena bhuti wami ukuthi angithi ngizocazulula la ngizelanga ukuthi nginishiye nisilo
bengicela mfethu ukuthi ucommunicate nomfazi wakho. Maka Mfethu inkinga yakho ngathi udaka utshwala wena lesikhuluma into eserious la. Hawu. lama ngimama. Angithi ubize thini ukuthi simcazulele and manje ngizama ukuthi sicazulule ndaba. Ngikhuluma nawe kahle ngithi kuwena mfethu ukhulumisana nomfazi wakho. I-communication into eniyidingayo nina nobabili yabo. Yena ubulela naka mkhwarata ngakona. Ang respect him too. Mfethu Yena ubulala lena before akabulela lena gore. Angithi uyamthanda umfazi wakho. Soli ka muntu. Ukuthi kwakho it doesn't work like that. Naye kukwakho angithi uthi umshadile lo muntu. Yeah, ngimthathile. Mfethu ngiyacela man khulumisana kahle nomfazi wakho manje ngiyacela ukuthi ni-communicate mangabe kunento engakuphathi kakuhle umfazi wakho angithi lo khulumisana kahle. Uyayibona? Yeah, mama ngiyacela ukuthi kube nokuthula like ayilento engiyiphelayo kuphela. Yabo mangabe kunento ongayithandi kubaba na umtshela ukuthi angiyithandi 1 2 3 angithi Ngiyaleko. ngiyacela abantu abadala ukuthi sokumele ngiphuthume wena ndoda amadoda so ngathi kuba late ne. Okay guys niyabona ke ngoba niyava ukuthi umfethu bekakhala ngento okhala ngayo cha into engiyibonayo la ekhaya nje kuleka i-communication ukuthi be-communicate umfethu ekhulume lezi zinto ongazithandi nomfazi ekhulume lezi zinto ongazithandi mangabe unenkinga nawe lapho mbukele emakhaya ungalibali ukuthi usifalele on cmtv.co.za ungalibali nokuthi usifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook sikhona yonke into we are CMTV. Ngiyacela ke mbukelo wami ngikuthandayo ukuthi ungalibali ucofa usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela kwabanye abantu abadinga usizo la ku CMTV. Ngiyandithanda lokho baba emakhaya and I will see you guys on the next episode. Tasho. Ninga luphutha umntana sisi hey mina ngiyazi lento le mama nomfana omncane kunayo mama. Ngibizile lo muntu. Nabangani bami nabangani mina ngiyenze. Uyayazi kanti manje ufuna ukube mina tshela le. Nehlisa umoya guys mama brother King akupheleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ningu LAV AWS Produce Lava sinkumkane abanaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami.